Godina je 2008. Beogradska arena bila je puna tinejdžera koji su pevali pesme na španskom. 30.000 gledalaca. Ako ste odrastali tokom 2000-ih, velike su šanse da ste makar jednom čuli za Rebelde. Za neke je to bila samo još jedna tinejdžerska serija, ali za čitavu jednu generaciju Rebelde je bio mnogo više od toga. Bila je to priča o ljubavi, sukobima, školskim uniformama, prijateljstvima i buntu, ali i serija koja je iz svojih likova izrodila pravi muzički fenomen, RBD. A iza svega toga stajala je Televisa, produkcijski gigant koji je decenijama vladao svetom telenovela. I baš početkom novog milenijuma, kada su shvatili da mlada publika traži nešto svoje, nastao je projekat koji će prerasti granice obične TV serije. Međutim, ovo nije samo priča o jednoj meksičkoj tinejdžerskoj seriji, ovo je priča o tome kako su buntovnici postali obsesija domaće publike. Da bismo razumeli zašto su buntovnici kod nas ostavili toliki trag, moramo prvo da razjasnimo jednu stvar, jer ova priča, tehnički gledano, uopšte ne počinje u Meksiku. Rebelde jeste serija koju svi pamtimo, ali ona zapravo nastaje kao meksička adaptacija argentinskog Rebelde Way-a. I to je zanimljivo i za naš lokalni ugao priče, jer je argentinska verzija kod nas prošla dosta tiše. Bila je tu, prikazivala se na BDV2, ali nije napravila neku veću eksploziju. A onda dolazi meksički Rebelde i od iste osnovne ideje pravi nešto mnogo veće. I to nije bila slučajnost. Televisa je već godinama bila mašina za pravljenje telenovela. Znali su kako da naprave hit. Znali su kako da naprave likove za koje se ljudi vezuju. Ali sa Rebeldeom se dogodilo nešto još važnije. Pogodili su mladu publiku. Publiku koja je htjela nešto svoje. Nešto što izgleda glamurozno, ali i dovoljno blisko da možeš da se pronađeš u tome. I tu dolazimo do prve velike snage ove serije. Radnja je smeštena u Elite Way School, elitnoj privatnoj školi u kojoj zajedno idu deca bogataša i stipendisti. I već tu dobijaš savršenu osnovu za teenage dramu. Klasne razlike, rivalstva, ljubavne zaplete, roditeljski pritisak i stalnu borbu za status. A kao da to nije dovoljno, iz senke sve vreme deluje i La Lohija, tajna grupa koja pokušava da očuva hijerarhiju škole i stipendistima jasno stavi do znanja gde im je mesto. Drugim rečima, Rebelde nije bio samo šarena teenage serija sa lepim glumcima i uniformama. Ispod svega toga postojala je i prava drama. A onda na sve to dodaš likove koji su bili pravljeni tako da svako iz publike može da se zakači za nekoga. Imao si Miju, glamuroznu, popularnu i opsunutu savršenim izgledom, koja ima goca koji je razmazio. Međutim, ispod maske savršenstva krije se usamljena i detinjasta devojka. Robertu, buntovnu, eksplozivnu i večito spremnu da ide protiv pravila. A Roberta se osjeća kao da je u senci svoje majke. Grupa koja je poznata pevačica, da bi stekla svoju nezavisnost, postaje najveća buntovnica. Miguela, momka koji u školu ne dolazi samo zbog obrazovanja, već i sa ličnim motivom. On nema puno novca, ali dobije stipendiju i tako pohađa ovu elitnu školu. Omiljen je u društvu i zaljubljen je u Miju. Roditelji od Miguela i Mije su umešani u svađu koja traje godinama. Miguelov i Mijin odnos je jako buran, čas su u vezi, čas nisu. Diego, nekoga ko s polja deluje kao klasični tatin sin, a iznutra je potpuno druga priča. Otac mu je čuveni političar i stalno mu se meša u život. Njemu se sviđa Roberta. I naravno uz njih i ostatak ekipe koji je samo širio taj svet, poput stidljive Lupite i zabavnog Giovanija. Lupita uvek sluša tuđe probleme, dok je Giovanni glavni zabavljač u razredu. Tinejdžeri su voleli Rebelde jer su lako mogli da se identifikuju sa likovima koje gledaju. Međutim, ono što je ovu seriju odvojilo od gotovo svih drugih teenage naslova bio je to što se priča nije završavala kada se epizoda završi. Jer Rebelde nije bio samo serija, bio je i bend. I to ne bend koji postoji negde sa strane, usput, samo da iskoristi popularnost serije, nego bend koji nastaje pravo iz nje. I to je možda najgenijalniji potez u celoj priči, jer od tog trenutka više ne postoji jasna granica između fikcije i stvarnog života. Pratiš likove na televiziji, a onda slušaš njihove pesme van serije. I samim tim se još više vezuješ za njih.
njih. Tako Rebelde više nije bio samo TV hit, nego pravi fenomen. Pesme nisu ostale samo soundtrack epizoda, postale su emocija cele priče. Slušale su se na MP3 playerima, kompjuterima, rođendanima i narezanim diskovima. I upravo tu serija izlazi iz televizora i prelazi u svakodnevni život. A onda se cela priča seli kod nas. U Srbiji Rebelde nije imao sasvim običan put. Nije to bila samo serija koja se samo pojavila na televiziji, pa su ljudi tek onda počeli da je prate. Naprotiv, veliki deo publike je za RBD i Rebelde znao i pre nego što je serija uhvatila puni zamah kod nas. Spotovi su kružili internetom, pesme su se preslušavale, fotografije su se skidale i čuvale po folderima, forumi su već postojali. Drugim riječima, kada je serija kod nas konačno krenula da ozbiljno osvaja publiku, teren je već bio spreman. A kada je počela da se emituje na Happy-u, cela stvar je eksplodirala. Na školskim odmorima prepričavale su se epizode, listali su se Bravo časopisi i čitali najnoviji tračevi o glumcima iz serije. Pojavljivale su se sličice, DVD izdanja, posteri i razni prateći proizvodi. Fan stranice su nicale jedna za drugom, a forumi su se punili diskusijama koje su brzo narasle na stotine stranica komentara. To više nije bilo samo gledanje jedne serije. To je već bio pravi mali kulturološki fenomen. Fenomen koji je otišao toliko daleko da se organizovao čak i izbor za Anai dvojnicu. I to je možda jedan od najboljih pokazatelja koliko je Rebelde tada bio prisutan. Više nije bilo dovoljno samo gledati seriju i slušati pesme, želelo se i da se izgledom, stilom i energijom bude što bliže likovima i zvezdama koje su obeležile taj period. Devojke su kopirale stilove buntovnica, šminkale su se po uzoru na njih, tražile sličnu garderobu, kačile postere po sobama, a pesme su se znale na pamet. Ali sasvim je druga stvar kada se taj isti fenomen prelije u stvaran svet i napuni Beogradsku arenu. Meksička grupa Rebelde sinoć je u Beogradskoj areni održala spektakularan koncert pred oko 30.000 gledalaca. To je bio trenutak kada je cela priča dobila pečat. Odjednom, likovi koje si do juče gledao na televiziji više nisu samo deo serije. Sada su na bini ispred tebe, a hiljade ljudi oko tebe pevaju na španskom kao da je to najnormalnija stvar na svetu. I to je ono što danas zvuči gotovo nestvarno. Jedna teenage serija iz Meksika uspela je da u Srbiji napravi toliku vezu sa publikom da su klinci ovde znali pesme na pamet. To je trenutak kada shvatiš da je Rebelde ovde zaista pustio koren. I možda baš zato ti koncerti i danas žive u sjećanju ljudi koji su tada bili deo cele priče. Iste godine su ponovo izašli pred domaću publiku na oproštenom koncertu 18. decembra 2008. godine pod nazivom El Último Adiós. Kasnije su članovi benda otišli svojim putem. Neki su nastavili velike glumačke karijere, neki su ostali bliži muzici, a neki su otišli u potpuno drugim smerovima. Ali veza sa Srbijom nije stala ni kada se grupa raspala. A i koja je glumila Miju se kasnije vraćala još 2 puta u Beograd gdje je pevala svoje pesme. Ali iskreno to više i nije suština, jer ono što je ostalo iza Rebeldea mnogo je veće od pitanja ko je posle imao najuspješniju karijeru. Ostao je osjećaj. Osjećaj vremena kada je jedna serija uspjela da spoji televiziju, muziku, modu, časopise u jedan jedini fenomen. Danas toga ima mnogo manje. Zato mislim da mi ne volimo Rebelde samo zbog nostalgije. I možda je najbolji dokaz koliko je taj svet ostao veliki to što je postojao i spin-off Rebelde La Familia, sitcom koji nije imao poveznice sa originalnom serijom, već pratimo izmišljene živote samih članova benda. A godinama kasnije Netflix je pokušao da oživi samu seriju. Nova verzija Rebeldea iz 2022. godine ponovo nas vodi u Elite Way School. Ovaj put opet uz novu generaciju učenika, muziku i povratak tajne lože. Koliko god da se taj univerzum širio, za većinu nas je onaj prvi talas ipak ostao neponovljiv.
nismo volili buntovnike samo zato što su bili popularni. Niti smo ih voleli samo zbog muzike. Rebelde volimo zato što nas vraćaju u vreme kada smo verovali da jedna serija može da bude ceo svet. Svet u kom su školske uniforme bile cool, a svaka pesma nosila emociju. Svet u kom su likovi delovali kao da zaista postoje. I svet u kom je bilo potpuno normalno da klinci iz Srbije pevaju na španskom iz sve glasa.